Mbere ya 2018 ni bake bari bazi izina Felix Tshisekedi mu ruhando mpuzamahanga ndetse no muri politike. Izina ryari rizwi cyane ariko ni irya se Etienne Tshisekedi wapfuye mu 2017 bigaharurira inzira umuhungu we yo kwinjira muri politike byeruye bikanarangira atsindiye kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu matora yabaye mu 2018 ariko ibyayavuyemo ntibivugweho rumwe. Felix Tshisekedi yanditse amateka yo kuba perezida wa mbere ugiyeho ahererekanyije ububasha mu mahoro n'uwasimbuye kuva iki gihugu cyabona ubwigenge mu 1960. Mbaye ikaze muri incama kigiye kugaruka ku buzima bwite bwa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo benshi muri kubona umunsi kundi mwitangazamakuru by'umwihariko muri iki gihe umutwe wa M23 uhanganye na FARDC mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai, kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko yishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Uyu mugabo uzwi ku kabyiniriro ka Fashi yavukiye Kinshasa mu 1963. Avuka mu muryango wishoboye dore ko se yari yarinjiye muri politike kuva icyo gihe. Nyuma yuko se ashingiye ishyaka UDPS mu 1980, Tshisekedi n'umuryango we batangiye kubaho nabi bafungiye mu rugo muri Kasai ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko. Icyo gihe Tshisekedi ntiyarakijya ku ishuri kuko nta numwe mu muryango we wari wemerewe gusohoka. Mu 1985 ubutegetsi bwa Mobutu bwahaye uburenganzira Felix Tshisekedi ngo ajye gukomereza amasomo ye i Buruseli mu Bubiligi. Muri icyo gihe Tshisekedi yakoze imirimo itandukanye yoroheje i Buruseli, ari nako yakundaga gusohokera mu tubari dutandukanye muri uwo mujyi. Muri iyo myaka Tshisekedi yiberaga mu buzima busanzwe, ntiyagaragaraga cyane muri politike. Uyu mugabo yatangiye kumvikana muri politike mu 2008 ubwo yagirwaga umunyamabanga w'ishyaka UDPS ushinzwe ububanyi n'amahanga, ishyaka ryashinzwe na se Etienne Tshisekedi. Numwe mu barwanyije cyane ubutegetsi bwa Joseph Kabila ndetse Felix Tshisekedi bimufasha gutorerwa kwinjira mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwa 11 kwa 2011. Icyo gihe yarabyanze ashinja leta ya Kabila uburiganya mu matora. Mu kwa 5 kwa 2013 nabwo Tshisekedi yahawe umwanya muri komisiyo y'amatora arawanga, avuga ko byamubuza gukomeza urugendo rwe muri politike. Mu 2018 amashyaka ataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Kabila yahuriye Geneve mu Busuwisi ngo batoranye uwo bazajya inyuma mu matora ya perezida wa Repubulika. Tshisekedi nta mahirwe yahabwaga kandi ni nako byagenze. Iyo nama yasize hatowe Martin Fayulu kugira ngo azabahagararire. Tshisekedi yarabyanze ahitamo kwiyamamaza nk'uhagarariye ishyaka rye ryonyine aho kuba mu mpuzamashyaka. Bivugwa ko no mu ishyaka UDPS imbere batavugaga rumwe kuri Felix Tshisekedi kuko yarihagararira kuko babonaga adafite amakare n'igitinyiro nk'icyase Etienne Tshisekedi wa Mulumba wapfuye mu 2017. Vital Kamerhe n'ishyaka rye UNC nibo bemeye kujya inyuma ya Felix Tshisekedi, bemeranya ko nibagera ku butegetsi umwe azayobora manda imwe undi akayobora indi. Impamyabumenyi ya Felix Tshisekedi nayo yibazwaho kenshi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamushinja ko abeshya ko atigeze arangiza kaminuza, nubwo bavuga ko afite icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu imenyekanisha bikorwa yakuye mu Bubiligi. Mu ishyaka rye kandi nabo bavugaga ko nta bunararibonye buhagije afite bwo kuyobora igihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Komisiyo y'amatora muri Kongo ariko yatangaje ko Felix Tshisekedi yatsinze amatora ya perezida wa Repubulika mu buryo butunguranye, kuko amahirwe yahabwaga Martin Fayulu ndetse na Emmanuel Ramazani Shadali wari watanzwe n'ishyaka rya Joseph Kabila. Bivugwa ko gutsinda kwa Tshisekedi kwagizwemo uruhare na Kabila washakaga umuntu azakomeza gukoreramo nyuma yo kuva ku butegetsi, kandi bigaragara ko ari umwe mu batavuga rumwe na leta. Nka Martin Fayulu we yavugaga ko icyo azakora ari ugukurikirana Joseph Kabila n'abakoranye nawe. Ikindi kandi nuko yari afite imyumvire isa nk'iyuheza nguni ishoboraga gutuma ahindura ibyakozwe ku butegetsi bwa Kabila byose. Urukundo rwa Kabila na Tshisekedi ntirwarambye kuko Felix Tshisekedi yasaga nk'uwabohewe amaboko inyuma. Ikintu yayoboraga ni presidence gusa kuko igisirikare n'izindi nzego z'umutekano zari zikiyoborwa n'abantu ba Kabila. Guverinoma yari irimo abantu ba Kabila, inteko ishinga amategeko n'ibindi. Byaje kurangira rero Tshisekedi ashatse kwigobotora iyo migozi kuko ntacyo yashoboraga gukora Kabila n'ishyaka rye batabihaye umugisha. Mu 2021 Felix Tshisekedi yagiye mu biganiro n'andi mashyaka mato bakora ihuriro risimbura FCC yarahuriyemo na Kabila. bashinze ihuriro rishya ryiswe Niyo Sacre barihurizamo amashyaka menshi yari afite abadepite n'abasenateri ku buryo byarangiye bagize ubwiganze burutu bw'ishyaka rya Kabila mu nteko.
kugenzura inteko ishinga amategeko byahaye Tshisekedi ububasha bwo guhindura guverinoma agashyiraho abaminisitiri bamwumvira. Iryo horizo amaze kurishyira iruhande mu 2022. Umwaka watangiye Tshisekedi ahanganye n'intambara y'umutwe wa M23 waherukaga kuzengereza Kongo mu 2013. Uyu mutwe wasabaga guverinoma ya Kongo kubahiriza ibyo basinye mu 2013 byo kubinjiza mu butegetsi bwa leta no gucyura bene wabo bagiye kumara imyaka 30 mu nkambi zo mu bihugu bihana imbibi na Kongo. Ibi byaje bisanga izindi ntambara igisirikare cya Kongo kimazemo imyaka isaga 30 mu burasirazuba bw'iki gihugu hamwe n'imitwe yitwaje intwari isaga 130, nubwo uyu mubare bivugwa ko ushobora kuba nawe urenga. Intambara ya M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje igerageza ubutegetsi bwa Tshisekedi wabwiye abanyekongo mu 2019 ko umuhigo wa mbere azahigura kigera ku butegetsi ari ukugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Tariki ya 5 z'ukwa kabiri k'uwo mwaka 2022 ibintu byahinduye isura Kinshasa. Uwo munsi Felix Tshisekedi yaragiye Addis Abeba aho yari yitabiriye inama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, aha niho yagombaga guhererekanya ububasha na Perezida Macky Sall ku buyobozi bwa African Union. Uwo munsi telefone ya Tshisekedi yahamagawe kenshi agiye kureba asanga umugore we Denise Nyakelu niwe wamushakaga. Ikinyamakuru Africa Report cyatangaje ko Nyakelu yabwiye umugabo we ko natagaruka Kinshasa mu maguru mashya aza gusanga ubutegetsi bwe bwahiritswe na François Beya wari umujyanama we wihariye mu by'umutekano. Denise yabwiye umugabo Tshisekedi guca iteka kugira ngo Beya atabwe muri yombi mu maguru mashya. Uyu mugabo wakoze nka maneko ku butegetsi bwa Mobutu na Kabila, Tshisekedi yarazi neza ubushobozi bwe nta gushidikanya. Nta kuzarira rero kwashobokaga mu kumuta muri yombi. Felix Tshisekedi yahise agaruka Kinshasa atarangije inama ya African Union, asanga Beya bamaze kumuboha ari guhatwa ibibazo n'inzego z'iperereza yaho zayobora. African Report ivuga ko Denise Nyakelu ari umwe mu banyabubasha bavuga ari kijyana ku butegetsi bw'umugabo we, wunganirwa n'abajyanama ba Tshisekedi biganjemo abo babanye mu myaka myinshi yamaze mu gihugu cy'Ububirigi. François Beya yatawe muri yombi akurikira ibindi bikomerezwa byahoze mu butegetsi bwa Tshisekedi nka Vital Kamerhe wari ushinzwe ibiro bya perezida na Jean-Marc Kabund wari mu buyobozi bukuru bwa UDPS. Denise Nyakelu yahoze ari umuforomo mu Bubiligi mbere yo kugarukana n'umugabo we muri Kongo. Uyu mugore ukomoka i Bukavu yakuriye mu buzima bubi dore ko papa we na mama we bapfuye ubwo yari afite amezi 9 bazize impanuka y'imodoka. We n'abavandimwe be barizwe na Padiri Sylvestre Ngami Mudahwa wari nyirarume. Uyu wahoze ari omoniye mu ngabo za Zaire yabarereye Kinshasa, gusa nawe aza kwicwa n'impanuka mu 1985 ubwo Denise Nyakelu yari afite imyaka 18 gusa. Uyu mugore yaje kugira amahirwe yo kujya gukomereza amasomo mu Bwongereza, ahava akomereza mu Bubiligi ari naho yahuriye n'umugabo we Felix Tshisekedi, kuri ubu bafitanye abana 5. Nubwo mu ntangiriro z'ubutegetsi bwa Tshisekedi Denise Nyakelu atagaragaraga mu bikorwa bya politike, bivugwa ko bitamushimishaga. Mu 2020 byatumye mu biro bya perezida hashyirwaho umwanya udasanzwe ugenewe umugore wa perezida, anahabwa ibiro byihariye n'abakozi. Uyu mwanya wahaye Nyakelu ububasha bwo guhitamo no kugira ijambo mu bagomba kugaragira umugabo we mu butegetsi bwa Kongo. Afite uruhare mu kwemeza abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuvanaho abakeka amababa ndetse n'ibindi. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bushinjwa icyene wabo no gushyira benshi bo mu muryango we mu butegetsi. Kuri John Nyakelu, muramu wa Tshisekedi, ni ambasaderi wa Kongo muri Kenya, mu gihe Jeannette Njuma Nyakelu uvindimwe na Denise Nyakelu ari ambasaderi wa Kongo muri Ghana. Nka Gilbert Kabanda Rukemba, minisitiri w'ingabo wa Kongo, afatwa nk'uwo hafi mu muryango wa Tshisekedi kuko ari umwe mu bareze Nyakelu n'abavandimwe be mu gihe ababyeyi babo bari bamaze kwitaba Imana. Impamvu ishingirwaho bivugwa ko Lukemba yahembwe kuba ministre nuko nubwo yabaye umusirikare atakuyemo amapeti ahambaye n'ubunararibonye bumwemerera kuyobora ingabo z'iki gihugu. Abavandimwe bane ba Tshisekedi ntibari muri politike, cyakora imbaraga nyinshi bazishyira mu bucuruzi. Ntabwo byoroshye kumenya neza umushahara wa Perezida Tshisekedi kuko bidakunze gutangazwa. Icyakora ubarirwa mu bihumbi bisaga 200 by'amadolari ku mwaka, ni ukuvuga miliyoni zisaga 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Cyakora aya mafaranga ashobora kurenga cyane ko yabangana nayo umudepite kuko umushahara w'abadepite ari 20 by'amadolari buri kwezi. Kuri ubu Tshisekedi ari gushaka manda ya kabiri mu matora ateganyijwe mu mpera za 2023 mu kwezi kwa 12. Ubutegetsi bwe ariko nabwo ntibworohewe no kuba atarabashije kugarura amahoro mu burasirazuba nk'uko yari yabisezeranyije abanyekongo. Ngiyi inshamake y'ubuzima ndetse n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Chilombo kuri ubutegeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.